Ovo je 12. kolo prve županijske nogometne lige. Da kako želimo dobrodošlicu svim gostima, nogometašima, naravno i publici, gostujućoj publici kao i domaćinima, a poseban pozdrav našim bošporašima. A danas će pravdu dijeliti sa futa Dinko Virovitica, glavni sudac, prvi pomoćni Selić Hrvoje Slatina, drugi pomoćni Strusa Anja Virovitica. Delegat susreta Borbaš Vladimir Slatina. Za nogometni klub Podravac i Sofija nastupaju 22 Dumenčić Kristijan, 4 Najgenbauer Josip, 5 Jugović Antonio, 7 Ibriks Ivan, 8 Šoštar Mihael, 10 Rastija Marko, 11 Kusljak Deni, 14 Javorović Hrvoje, 16 Lončarek Zdenko, 19 Menegati Nikola, 99 Babec Antonio. U pričuvnom sastavu su 91 Granjaš Alen, 2 Krušelj Antonio, 9 Zajček Josip, 15 Mareković Josip, 18 Marić Filip, 22 Sofijana Tomislav, 77 Androš Matej, kapetan ekipe Menegati Nikola. Za goste nastupaju 1 Luka Čeker Renato, 3 Jagnjić Mislav, 4 Jakšić David, 5 Pejzić Antonio, 7 Keller Alen, 8 Juren Slavko, 9 Novoselec Stjepan, 10 Mikić Marko, 22 Mikić Mario, 55 Podmanicki Daniel, 99 Kolembus Ivan. U rezervnom sastavu broj 2 Sraka Ivan, broj 66 Šafranko Alen i 88 Zebec Dubravko. Kapetan ekipe Keller Alen. Glavni trener ekipe Keller Jozo. Leđa Juga! Sam, ide lopta, Ibro! Leđa Ibro mala. Odi Deni! Dobro je! Sam, Zeko! Leđa! Sam, Ibro! Odi babe! Odi babe! Luka! Bez rasprave, nemojte se raspravljati! Igrajte, jevemo! Šire, Stena! Odi šire! Odi šire, Stena! Dođi! Evo ti Ibro! Odi Stena! Ulazi tamo! Tako je! Prati tamo! Bravo, Stena! Nije vani, tako, bravo. Je, kako nije? Hajde sad na skok, jevemo, ajde, prati neko! Skoči jedan! Pa skoči jedan! Još! Leđa još! Leđa Niđo!
Go, Denis! Dobro, dobro, bravo! Još, okreći Ibro ide. Pazi, makni se Babec. Kreni se Babec, ajmo. Zađi malo! Zađi malo! Bravo Šole! Bravo Šole! Ajmo Vucije! Hajde Mike, sad! Uzmi tu, Diđo! Dobro! Marko, ostali tu! Ajde, ko na loptu, ajde! Probaj, probaj! Dobro je, Mikiću, dobro je, samo! Skok, skok, kako se proći? Bravo, Dena! Odi Dena, sam! Ajmo, dobro, Dena igra, ajmo, nije vidio! Dena, nemoj se vagati! Daj, bliže, tamo, stani! Leđa, Šole! Leđa, babe! Odi, Zdena! Leđa, leđa! Evo je! Ulazi! Ulazi! Blok! Jebote, ovaj brani nekog. Ja, Juga! Ruka u linije, sudija. To je žuti. Igra se 45. minut. Jedini strelac još uvijek Antonio Babec za Podravac. Nikola Zadnja, Tako gotovo! gore, kad ne brani dobro i kad počne brani dobro. Bravo, golmane, bravo. Samo ti tako brini. Kakav čas. Jebote, obranio jebote. Tako i tata brani na putu. Brani se od njeg maksimum. Izađi! Ide Šole! Odi Šole, nemoj! Bravo, Mislave! Bravo Marko! Bliže! San Juga! Leđa Juga! Idemo ali, prsto sad! Bravo, odigraj, odigraj! Bravo Jaki, odi Šole, nema offside-a, nema offside-a! Bravo, Ivane! Bravo Šole! Bravo Šole! Ajmo još! Bravo babe, ajmo još! Bravo Marko! Još! Mirno Jove! Leđa! Igra! Kontra strane ideš. Ispričaj se Šole! Nema namjere! Pazi Kika, duboka! Bravo, dječko! Kolebus Ivan 2-1. Šole! Guraj Šole, guraj! Dobro Marko, dobra ideja, ajmo!
Zašto Juga? Smirimo je. Stole! Bravo Ibro! Bravo Ibro! Leđa! Ajmo vrti! Šole! Ide Šole! Duga! Odi Šole! Odi Šole! Odi Sala! Druga! Bravo Šole! Napad! Izađi! Gotovo! Šole, ostani šire. Leđa Jaki! Leđa Juga! Zašto? Mirno, mirno! Ne spava! Odi sam! Leđa! Leđa, babi! Leđa, babi! Sam! Bravo! Ulazi tamo! Ulazi druga! Saša! Ajmo dođi! 1-0 pobjede. Zađe! Bravo Marko, okej. Pazi, Amit, pa dobro stani. Sena! Tu Marko! Mirno, ne znam ga te stojiš. Ajmo, Ica, probaj! Probaj sad! A jebi ga igraj, šta sam, medeni, a igraj! Leđe, noge! A jebi ga, evo ga, daj! Pazi, opet, Pazi ovdje! Ko je sad? A šta je sad? Pa sada šta je sad? Sačekaj, može izmjena. Nikola, vodi! Pa sada šta je sad? Jole, ti i Krco 2 stopera. Znači, Šole, ostaneš na boku za... Alen Keller drugi, Šole, okej. žuti, zapravo crveni karton Pa sada pa čega sada? 69. minuti. A ne vidio to. Gurem! Igraj, Babek! Igraj! Offside je bio! Kakav offside na centru ti Pa stoji? bio je isto kak na centru, nema Pa za da hvala! igraš ispod centra ti. Za brigu. Marko! Sam, Marko! Ostani, Babek! Ostani široko, Babek! Ostani široko! Pa nemoj dečku da, taj će preći. Dobro, Mislav, igra, jebi ga, vidiš da... Nemoj mu preći on da proleći u Miljevcu igrat. Nemoj njem dati kartu. Pa jebi ga, stojiš pored njega! Ja moram ići. Dobro, igrajte, ajde! Ajde igraj!
A nije vato ga je, jebi ga, Mislava je sapleo ga. Sapleo ga je. Namjerno ga je sapleo. Idi mali da ga. Leđa nić, leđa nić! Leđa! Sam! Dobre. Da mu je dao gol. Ja držim kredit 100.000 kuna i dao mi je. Domaći sudija svakako sad.